Ka Golden Lion Football Club kalalong kaladu hakalempung ilekay kenjat bol kabala tip kung ka 26 Mawlangwir Football Invitation Tournament arjar apulai arjar posau. Bala penyait da ka Mawlangwir Sports Club hapo ka Madan Rowell Lengdo Stadium Mawlangwir kabadana Southwest Kasilis District. Hadin bakal penlimno eka Shillong Lajong FC da ar lai weikol. Ha ka jing lekay jong ka kelas step om shimladon mano bayu mentep kol. Badai ka kelamit ka Shillong Lajong Football Club kalayo mentep ka kol ka banengkong haka minit kebasan penreu lembo Vigo Sendai karbaga Golden Lion Football Club kalayo eka kol na ushin seuktung haka minit kebahanyu pesan barka kol kebaar na ujenong tudu haka minit kebakanai pau ukongsan haka negasngi udah ba Hamlet Sondoling Presiden juga Meghalaya Football Association baru ba Mandilos Numbri kumu sembul kongsan kebajob kalara eka kusnam rengkar kasong pisa kebashpau lak tingka bar kebawan baar ka kusnam bar kasong pisa kebasan lak tingka ya ka 6 player layo do kolin lengdo jong ka Shillong Lajong best goalkeeper Chow Padam Chetri, top scorer juga turnamen, Deushin Soktung, Jongka Golden Lion Football Club.